لكي مدرسة بلال الرجل لكي مدرسة بلال الرجل لكي مدرسة رتنديفنو مدرسة رتنديفنو في الرخينة وامج مقا ربي قداتين اسياما ميخنا اكا ارت هرماتن بكما خيسة جرطن مدرسة بلال خمقالا تينيو قدو مقالا هرر كيسة أرقم مدرسة كن لكي قدو تو الرجرة خا إران قلفمين تورا مليونا صدومي أولي خنات الرجرة مدرسة بلال أولي سني لفقبا مانا قبا سنقوتمنان خلما فادين بيته خصدف فالي قسمت دين بيته ديني هدوتو شيكوتا خيني الرجرة يوتي قادة مليون صدوم يولجتشو برانا باديان تينياني خفتني ضعيفته سببا خفوداتي نقادين تينياس ضعيفته سنيفو اسن ilmaan keenya haala jirtan waani abbootiin teenya raadayifte irkoo taatanii fi akkuma abbootiin teessan irkoo diinii taatetti irkoo taatanii fi deeyinii tana baatii sadii nu qaaxarani saniifuu ka deeyinii tana tattamatti nu gargaartanii nuti ilmaan hawaasaa bakka itti barannu dhabnaan liqiin fooqii fi mooraa nu fuudhanii rabbiif jecha deeyinii tana irraa kafala. dachiin harar keessatti ummata islaamaatiif maqaa bilaaliin qabamtee dachii tiyyaa fi teetii ilmaan keenya ilmaan muslimaatutti barataa liqii tanaa ummanni islaamaa hundi akka liqiisatti qabatee irraa baasuu danda'u qaba. wanni laaftee manaan hin baafne wanni laaftee bakka tana nun dhaabne gurraan numa dhageessan namni tun isan sossoofne dayyuusa jedha dayyuusni amantii isaatiif hin hinaafne akkamitti odoonii fi naan jiruu akki kuni madarasaa mudata kan hin jenne dayyuus sheekonni keenya addunyaa irratti hirriba dhabanii jiran laata yoom deeyiniin tunurraa galtii tolkanii guyyaa hirriba isaan dorkaa jira madrasaan ka ummataati ka islaama hundaati khiyya kheeti khaysaati khaysiiti waan isaan itti dhimmamaa itti yaaddawaa jiran tana nuus itti yaadda'u wajjin qabna yaada isaa yaachisaa jiru kana nuus irraa qooddannee baatana isaan haa gargaarru. hawaasni keenya ka biyyaalaa jirtan ijoolleen biyyaalaa keessa jirtan qulfii biyya jirtanii san rabbi isin harka haa kaayu qulfii diinii fi duniyaa isin harka haa kaayu mana kana gibbii tani bitaa qulfii madarasaa kana harka nuu kaaya keessaa fi alaa itti tumsinee kuma takka takkaanis kuma kudhaniinis kadanda'u akka dandeettiin namuu yoonii fi waan qabu gumaaffate kawanti asitti dheesnii gadhiifamtu irratti namuu yoo gumaaffate karaa salphaan karaa laafaadhaan wanni kun kafalama. Hooggantoonni madrasaa fi barsiisonni akka qulqullina barnootaa irratti fuula nuuf deebisaniif yaada deeyinii kana irraa buusa. Dhugumattuu har'aan tana bakka tana nama biraatu nuun doggomuudha jira keessaa warri qabeenya qabu ha keessaatii fi haalaatis uuqaa kan akkanurraa buqqifta yeroo gabaabdutti ummata keenya waan qabdaniin nyaata keessan ka guyyaa sadii illee guyyaa hanga tokko deebiftanii akka nu bira dhaabbattan wanni tun nu hacuuccee jirti daddafaatii nutti dirmadhaa isiniin jenna. guyyaan keenya guyyaa Oogasti 26 fi 27 akkasuma hagayya 20 fi 20 takkaa ulaa teessan hunda dhufnee dhodhoynaa nu quba qabadda. maqaa rabbii guddaatiin isin afeeraa isinitti iyyinee iyyansa dirmachuu qabu nu godha nutti hin dirmadhaa waan qabdanii dirmadhaa mooraa tana nu harkaa baaftanii amantoonni biraa ka garagaraa ka diin irraa nama meeysuu barbaadu bakka kana qaadhimanii waan jiraniif qaadhimaa san harkaa karaa diin islaam akka nu deebiftanii maqaa rabbiitiin isin afeera cimsee jabaadhaa nu gargaaraa madarasaa. Oogasti 26 fi 27 dhufnee hulaa isin dadhabuu teenya tilifoona keessan gubbaanii hulaa akka nurraa bantan rakkoo teenya guyya isin gatii kanna akka nurraa furtaniin isiniin jaa. waamicha maqaa rabbii guddaatiin isin yaamame kana akka irratti hirmaattan ka guyyaa san hin dandeenye hoo ka guyyaa san hin mijaa'iniif hoo ammaan kun akka wanti ijaan agartan. Afooshaan jirtu jammaan jaaramee jiru akkasumatti hawaasni muslimaa kan magaalaa jiru kan baadiyyaa jiru kan biyya keessa jiru kan as keessa jiru hundi keessan liqii tana bira dhaabbattanii akka madarasaa kana baraartaniin dhaamsa kiyya gara keessan dabarsuu barbaada. Ani wanni si dhaammadhu yoonallee jaalachuu baatte jecha kiyya kanaa fi dachii tana naa jaaladhu madarasaa kana deeyinii miliyoona 30 oliitu irra jira bakka goda dheefa ijoollee teenyaa osoo nuti jirru warri nuun faallaadhaa kan fudhanne bira dhaabbannee nu hundinuu waan qabnurraa deeyinii tanarraa kafallu madarasaan bilaal madarasaa keenya. Kaniin irraa dhufee magaalaa Dirree Dhawaati. dhimmi madarasaa bilaal na ilaallata. Ana qofaa miti ummata islaamaa kan addunyaarra jiru hundaa'u ni ilaallata. Yaa obboleessa yaa obboleettii tiyya kabiyya keessa jirtu kabiyya alaa jirtu dhimmi din kun na laallata jettee ka jirtu waan kana nu baraara namu waan qabdaniin jechuudha. Ol godheetumaan kadhadhaa gajjeemaa fi nasaasaa. Ol godheetumaan kadhadhaa gajjeemaa fi nasaasaa.
سهركها خاي ربين ديني دنيا مفتاسا سهركها خاي ربين ديني دنيا مفتاسا